ya Kongo aho tugiye guhera mu gisata c'umutekano. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 nibo bamaze kwicwa hakoreshejwe inkoho, abandi 228 barakomereka. Ni mu gisagara ca Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Abanyagihugu n'amashahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Kivu ya ruguru basaba bashimitse ko ubuyobozi bwa gisirikare bukurwaho. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Jimmy Shukrani bakomera. Colonel Faustin Kamande Kapende wa Kamande, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yumvikanishije ko abateza umutekano muke ari abitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma, ubu torohewe n'ibibazo by'impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi, ho nazo zahungaga umutekano muke. Kuba mu kwezi kumwe gusa ubwicanyi bwariyongereye cyane mu mujyi wa Goma bitera impungenge societe civile muri uyu mujyi utuwe n'abaturage babarirwa kuri miliyoni 2. Uyu ni bwana Mario Ngavo Kambale, umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Goma. Dufatanyije n'inzego za leta zitandukanye tumaze kubona ko umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma. Aha ni muri quartier zose. Mu buyobozi bwa gisirikare ntacyo burimo gukora kugira ngo ibi bibashe kurangira. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bamaze kwicwa, abandi barenga 130 barakomereka, kandi ibyo byose byakozwe n'abantu bitwaje intwaro. Kugeza ubu tutaramenya aho ziri. Ubuyobozi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye, ahubwo twebwe abaturage tugomba kwishyira hamwe ubu buyobozi bwa gisirikare bukavaho, kuko iyo niyo nzira imwe izadufasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru. Kuri societe civile, uretse kuba ubuyobozi bwa gisirikare bwarananiwe kugarura umutekano mu ntara yose ubu yugarijwe n'umutekano muke, umujyi wa Goma ukomeje kugenda ugaragara mu bwicanyi burenze cyane mu kwezi gushize. Kubera impamvu nk'izo, abagize societe civile kimwe n'abandi baturage bo mu mujyi wa Goma barasaba ubuyobozi bwose bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru kwegura ku mirimo yabo. Muri ubu buyobozi bwa gisirikare ntacyo guverinoma yatugejejeho habe na gato gifatika cyane ku mutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage bakomeje kwicwa no mu bice biwuzengurutse byose niko ibintu bimeze. Ababigwamo cyane ni twebwe rubanda rugufi. Kwibaza icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwaje gukora hano muri Kivu ya ruguru tukayoberwa cyane rwose. Guverinoma igomba kugira ikikora vuba byihuse, kuko umutekano muke ukomeje kugenda wiyongera. Ubu ngubu icyo dusaba nuko aba bayobozi bose ba gisirikare bakwegura ku mirimo yabo, agasubiraho abayobozi ba gisivile bazashobora kurindira umutekano abaturage, kubera ko guverinoma y'igisirikare igaragara nk'aho iryamye. Muri raporo zitandukanye zasohowe kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu ya ruguru na Ituri zumvikanishije uburyo ubuyobozi bwa gisirikare bwakubye inshuro nyinshi kwiyongera k'umutekano muke muri Kivu ya ruguru. Ibyo bikaba bitandukanye kure cyane n'icyateye umukuru w'igihugu Tshisekedi gukuraho ubuyobozi bwa gisivile agashyiraho bwa gisirikare. Iki cyemezo cyari kigamije kurangiza imitwe yose yitwaje intwari itemewe na leta no kurangiza umutekano muke mu mijyi na za teritwari zose z'intara ya Kivu ya ruguru. Erite Gashegu na bwana Theoneste Batsi Gakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomoka muri teritwari ya Rucuru, bavuga ko umutekano muke wiyongereye cyane. Urabona, ni kera abaturage bafite ubwisanzure mu gihugu, ariko igihe ubuyobozi bwari buri mu maboko y'abasirikare, ni ukuvuga ngo ku rwego rw'abaturage nta bwisanzure bwari buriho. Ariko mu karere gafite ibibazo kakirimo intambara, twumvaga yuko iriya etat de siege igomba kuvaho, iri gukurikiranwa n'ukundi k'umutekano guragenda guri kuboneka mu burere bumwe. Depite Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi avuga ko kuvaho ubuyobozi bwa gisirikare bwashyiriweho muri Kivu ya ruguru, umutekano muke warushijeho kwiyongera haba no mu byaro. Twe turi muri etat de siege, tumaze imyaka 2 tudakora. Ubu ntidushaka kujya no mu giturage tujye gusura abaturage turebe ibibazo bafite. Intambara yabereye Bunagana yabaye, twaramaze kujya muri etat de siege mbere yuko tuba turi ku pouvoir. Guverineri Kareri Nsanzu Kasivita, intambara zira progressa, twibira ngo bazametriza umutekano zira etat de siege bashizeho ubutegetsi bw'abasirikare, ariko baraprogressa ngo bafashe Rucuru, bafashe Kiwanja, baragiye bageze heza hose. Territoire ya Rucuru presque yose yamaze gufatwa, barebe ku buryo uyu mutekano wagaruka abaturage bagira amahoro. Uretse societe civile, andi mashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko guverinoma
guverineri w'intara Kivu ya ruguru nabo bafatanyije kuyobora bananiwe kurangiza umutekano muke, haba gukura M23 mu bice yigaruriye, yewe no kurangiza amabanda ateza umutekano muke mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo ndetse na Masisi. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ubwo yabazwaga ku bijyananye n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, ibice biyobowe n'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu, Perezida Felix Tshisekedi yumvikanishije ko ubuyobozi bwa gisirikare buzakurwaho mu gihe umutekano muke uzaba warangiye, cyane ko ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye gushyiraho iki cyemezo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Karere turi izi ntambara ziri mu karere, mu Eastern Congo, ibindi biraho bijya bigira bityo bisukuma, biri no mu ahandi fitanye imbibi, amateka yabyo ubundi murayazi, ariko uteka horavugwa ukundi, bihora biza bityo abantu bakaza bavuga ngo barashaka ibisubizo, barangiza bakaba nabo ahubwo bagatera ibindi bibazo, kubera ko barashaka no gukemura ikibazo uburyo babishaka bibabereye. Ntabwo bashaka gukemura ikibazo ku buryo bakirandura mu mizi ngo bakemure, bahe ubutabera abari muri icyo kibazo, cyangwa se babaze utera ibyo bibazo ngo abisubize. Icyo mvuga ni iki: imyaka ibaye ingahe hari izi nterahamwe FDLR, utazizi ninde hano, cyangwa zitahekuye ninde hano? Ninde zitahekuye uri hano muri inteko cyangwa muri ko twicara? Ariko icyo kibazo kimaze imyaka 30. Kuba kimaze imyaka 30 bivuze iki rero? Bivuze ko abantu batubeshya, baratubeshya ngo barashaka gukemura ikibazo, ariko inyuma yaho bashaka kugira ngo ahubwo gihore kiriho, kibafashe gukemura cyangwa se kugera ku zindi nyungu zabo bashyira imbere. Ariko twe uko tunababwira, gushyira inyungu zawe imbere twe ntabwo bitureba, nta nubwo twarwanya inyungu zawe, ntabwo turwanya inyungu zawe, ariko inyungu zawe ntizishobora kuboneka aho inyungu z'abandi cyangwa uburenganzira bw'abandi bitubahirizwa. Nta naho bigonganira, ntabwo bigongana kugira ngo ukore ikintu kizima kandi wubahirize ubone n'inyungu zawe washakaga. Bigonganira he? Icyo ni kimwe, icyo turakivuze, ikintu cy'interahamwe barangiza bagahimba. Interahamwe zari zaratashye, hanyuma u Rwanda ruzigarura muri Eastern Congo kugira ngo bakore exploitation, babone uko batwara ubukungu bwa Congo. Ariko ubukungu bwa Congo njye ntwara, wowe kuki utabukoresha we nyirako? Ko mbona abantu bawe bakennye nk'abanjye hano cyangwa bari no hanyuma, kuki utabikora kwanza? Ariko cyo kubeshya ngo interahamwe zaratashye, kuko erega nyinshi zaratashye, kuko ziri na hano, bazaze ahubwo tuzibereke izatashye nyinshi imyaka miremire. Kandi na UN arabizi, bamwe nibo babacyuraga, nibo bazana, n'abahoze mu ngabo za kera zafashije abajenosideri bakamara abantu,
icyaka bagera bikanahimba kavuga ngo ariko urabizi mu Rwanda nta nubwo tuzi abapfuye n'abishe baza hari ahantu usanga imvugo ari ukuvuga ngo mwitonde ibintu bya genocide ababikorewe hari n'abandi bapfuye rwose hari ubwo ariko iyo bikorwa n'abantu bafite imbaraga urabihorera ugakora ibyo ushoboye icyo ni ikindi kikaba ngo ni bakeya abicanyi bake bababaye cyangwa bibavanaho icyaha gute abicanyi bake ariko ababivuga ubwabo muzi ibintu by'iterabwoba terarisi kujya guterera ahantu hejuru se bagomba kuba bangahe isi irwana n'abantu batanu bageze batya batanu bakoze igikorwa cy'iterabwoba ibyo kuri bo nibyo biremereye kurusha abantu bishe abantu miliyoni y'abantu hano bari aho bari hariya bafite intwaro bahabwa intwaro na training n'ibindi byose na leta ya Kongo kuri ibyo dukwiriye kubigendamo buhoro tugaceceka hejuru y'ibyo dufite abantu bari persecuted bava muri Kongo muri Eastern Congo hano mu Rwanda ibihumbi 130 130,000 n'abandi barazaga buri cyumweru barambuka bakaza ikibazo cya mbere cyari kubanza kubaza ngo ariko aba bantu ni bantu ki ni abanyarwanda bari baragiye muri Kongo ikabarambirwa ikabirukana bakwiye bataha iwabo ni abanyekongo ariko badashakwa muri Kongo kubera politike mbi muri ibyo byose bigomba gukemuka ni iki ariko ikibazo cyakemutse ni uko aba bantu ari abanyekongo ntawuza dushyiraho igitugu ngo tuvuge ngo Kongo ntibashaka kubera ko ufitanye amasano n'abanyarwanda n'abatutsi nibasange bene wabo hakurya mu Rwanda batuvira ufite uburenganzira ki bwo gukora ibintu uwo ari we wese n'ibihugu bikomeye nabyo bihagarariwe hano kubabaza bafite uburenganzira ki bwo gukora ibintu bimeze bityo bafite uburenganzira ki bwo kuvuga ngo aba bantu nibagume hano ikindi kiriho rero ni iki bari hano 130,000 n'amahanga arazi ngo aba bantu ni abanyekongo icyo basigaye bakora urakizi baraza bagatwara abantu 10 mu 130,000 bakabatwara iwabo kujya kubatuza ubwo ugiye kubara bizamara imyaka ingahe utwara 10 mu 130,000 10 nabwo ni benshi batwara 2 5 ejo 10 nibo benshi ntabwo barabirenze 10
sana, lakini mjia kwamba nguvu zenu zinahitajika. Tunasikilizana? Eske mko tayari? Tuko tayari. Piga mikono tuone ya kwamba tutasaidiana. Tunahitaji vijana kwa ajili ya hii kazi. Tunahitaji vijana kwa ajili ya kazi ya kuingia kwa kazi ya jeshi. Eske mko tayari? Tuko tayari. Kama mko tayari, mikono juu. Mikono juu. Asante sana. Zaidi, acha tupatie mkubwa naye kazi yake iendelee mbele. Asante.